artikel halo je Mohandijua subsidy health center. So Karbi Anglong so subsidy health center ke established ke 1930 lagi Indian independent long le aprang aku pensila so subsidy health center do na pe hapuna ta dola kuge Mohandijua MS school halapuna lagi 1940 tu ni kana ni council establish ho dakhalo itum kaching hona Karbi Anglong founder Samson Singh di British upon kitchen si lam Mohandijua area pe hello memorandum pirunche nasi Mohandijua along center do lagi 1930 se establish then na MS school do na pe lason si dake ilang me son khanta belo lam Mohandijua subsidy entang lagi school lo nasi ladak ilitum Karbi Anglong Thomas Council CM Sarpan nilisi sunuling tungke lam Mohandijua nang son ate Ru Samson Singh ti alang li akumli non sidak do na salam pi posante tum nincarong pare bisim itum lam Mohandijua nang ke do atum ben chuni ripon la the itum salam pivek ningji athe kadore chinno Samson Singh ti nang sabi posante tum Karbi Anglong district anul